urumono sana mulio wanja useno banole khumeroga go lala TV nono go nende boyan sana go nende musagolo musagolo Christopher Mohoto gorula mo area shina butsunga Iranda village Kongoli ndila khola mo makhorende mpande we Shinyalu bandu bali Shinyalu banyeshe bandu we Shinyalu banyeshe ne bisuga go nyanga no nolera go yantsa go mero ga tsheboluya go nya go yantsa go bende be baka benne go londagana nende enzo shena enzo ana go nya go manyende baluya ba henza ganga go lishina mo ntenya ga go mba ga enzo bamba go nyola enzo kare ko msa go mfano mushere no beno le re go renze ndere mo gano go ranga hango shena mero ga shena tshebetsa go goma go bakena go line yane sobere go mwima kweru ko baluya mwana moyayi ne yatukhanga ololi mukhane nya khoira mukhane ize khugenda go hango litukho lyo khuranga shanyala khumwirira ingokho nomba khalalere inyamata litukho khuranga lwaleritse mwana oyo tsan litukho khuranga bashere bahenzanga tsingutsa manya lisebebe nemiro makala banekaleho likhoberereho nemiro tsimboka netsireho netsisaka nilisutsa natse tsingutsa tsayaliranga lakini shindu shosi shimusai shubiranga nebukuli inyama khali shikenya khalere khunyamata litukho likhuranga kenya lisa tsingutsa kho khale bibuli balalapo mwana mukhana uyu warulino mundu mulayi bibuli baba mwikitse mwima mulayi lakini niitsa shikire sainde mwe yenyera khuba shamanyitawe maboleza ndi nomukeni labda bana babo balombe ni mama nabolaho mabalera aliri inyama nyene nomba ingokho bibuli bamanyanga oyo waruli bibuli beshe bamwikitse bulayi tawe shikira khale bakhane nyakhabe ne bene yamanya natsi abundu abola nzena lira tsingutsa ne nabe nakorire no nabe nakhamanya go nende khulonyala go habe ne hali ene subira ina shikwale mukiro mukale sana tawe ena bapema za muima kholo labo ne bamwekisa khono she bamwekisa khandi ni mundu wa heshima nomba abola heshima shikira mbunyishi bakhale babola ngabo wayanza binulu uyu ishita ne baho shini khale mulukhalita nabutse ne wayanza tsingutsa ishita khale ne bairiya lafumiriya khushukuliya shosi shibaho ene go bali yale ena ne yale tactic go pema nde mundu ya go ikhala no shala mundu go ikhala ne bale mulla manya yanzerere inyama nomba nde mundu shala mundu go ikhala ta go seno banole nambara we ka go ka bereka baka no tsia lo ba go ira lo go rana lo ba go ira wa wali inyama bas ba ena hango ba pene mukitse ba bolawa o yafana mundu ulusa mundu shafana mundu go ikhala go bali yale manya measuring parameter yani go pema nde mo gali shalo yene inyama ne yale go gena lakini ingokho yeneyo yaminanga mukiro kamiri mwana mukhana shanyera kho tsahango hayenya khotekha lo khali mali ringo kholo khuranga wenda shali tekha lo khali lweno ta wa olere aliza khutukha zo mushikha akhale khuba kharoliza kitoko bakosana no moyayi mpaka abe mutulifu niba obirira aliri inyameyo yene shirini mukiro mukale tawe lakini ingokho mwana moyayi shunyara khola mu mahaka wire no mwana mukhana khole mahaka rumishire bushijira moyayi wa nyanza unzirere ta ali mujirele mukaya beza khuzinguza zende tseriyo khulula mu makhomo khoba kingo khaka no shiro no mpere moshi da khomo ali khoyanza ne ende nangwa khonufana komfana khwamenyirwanye ayitse munzu mwangi sasa nalere ngo kho mbopopo nemuli manye mulirwo nyisho mali khushira khuitsa hango ta khushira khumulera awiro ta nemushira khuitsa hango muliza khubulina tsinguza tsyose batsireho inyama yose ibanira wala rumeshera lakini mwakhiza mulipo mahango wakhamanya bibulibu mama na tata uyu ne wanenya khamenye ne maisha kanje mawukhole mahaka umwirire ngokho mali buli bamanya bza uyu nabere njaliza khutukha mushikha baliza khulekhana no moyayi uyu shibalimenya halata khumwima kwene kubola lazima kuherilu yali paka baheshima ngabo bola kholiya ingokho tawe ayo kholo khoshera tsa mahoba kenza ka ndinangwa nuba wa khanyola mwana moyayi no mwana mohana banga bire bekenya baranje khutukha wanga bandu jira inze nende bucheri bwanje bantu funa butitiri mo indola nde mwana mohana moyayi oranganja oira mohana ewenyu mukhana nashira khoire wabo ta
go korwe bo gona ne bololi bo bone ndo wa gatoshira go ande nangwa kanya go be go londa injira shena sobire mogana ne ya tsetsanga male lolelwa gale bandu ba kwesa ba romeshela li go bole go bola go kwesa sabta ibine wakana ni mwana mogana go ngira ma go yanzitse wolole uyu uni sura indei no mba mwalo mo khone mane atinye tinyanga walanga za bijana byoshunyo mamu kwesa sasa mukinga ni tsingulu amuhera paka ingo yenyo musimba amagoba kenaga bokaro amagoba kena shijira shi kwalenge manyo menejirira kata hijira ne ko muima kwale holwenolo khali bwa minu bumanya bwa tsa uye nyamukoko yenya khoira shali na makosata ma shekhole khanga ni akhi khala hango bandu bebe biza go khaba baromishira shende go khaba balangira imbotso nabo babarumanga bize balole yatse mukitsi kwabe ango enane halai nalituko lya biza lo gorangero khande bena bashebenyera khwirwa ingokota paka baromishira tsinguza butswa ne baba lali yeshuguli lakini sana bahero ngoza mayenere breakfast bali shijira kaya khabize subuhi breakfast bali mabamanuli shende shibashire khoho abakomoshe lolelwa khale bakhulu bali bakhale zaidi nyume bahana khale bakomera khale ingokho lakini shikhashemesha to khosasa kababa khoromeshira shende ubefe awabaruli noniri ngondo bahe ubore sukali mwere mwayarulitse shende we sukali mwere mama mahane shende shitsire nyina mukhana ba khatogana sasa go barantsa sa magoba ka ba sa gonna balondo gona ba betsa ba senje sasa gone ba khatsia baziba ba ga kone fama mukhane we robera bonde fulani go shigashira tuga moya yino mukhana bi khale go mesa munzu mwabo mukhana moya yereba mukhana go ibololanga go wenya go etse ngombe tsanga no shiro gotsiale matukena ko mukhana ne re mukhana moya ine ya reba magoba ke bogwino ba sa golobetsa go igala baka munyumuranje molomlo mebabere dilo mola moliya munyimbetse mola mola amunyira go rambo handi kinomba mubeshi mutsengerekane lo bitsanga babare babo munyilo mwahirana mwulisana muri niba mukhana wabola nzi nyamumbe lore lwa khale babola ngane nyatse ngombe monane no tse ngombe 10 tishiringi kwenya 20 nemoya ina bola ninze wakhanzirira muno lo khalano nibe mana hangoero pungusa khu mamukhana atinye moya yanyira khubola tsingombe munane mbogirere lakini tishiringi nanyatse betsere 10 muntu lizire khu 10 akasengereza hena sasa lo basakhulo ne barule wanga mukhana nibitsa kholola tsingombe kholakana bukhwi bareba nga munyilo mwehirana leri karatasi yenye khumesa mwulisana muri khunu mwakhibala mukha barebe moya yabole mukhana yabole tsingombe 10 tsingombe 20 etserufu tsingombe 8 etserufu 20 ninze na muhomba ndulitsire khu sibetse ngombe 8 etserufu 10 khu khwasengereza hena sasa kapita nga basakhulo bibole bomoyayi ndi bibole bomukhana bikhale khumesa bawulisane babora nabo lo mukhana abuli tsingombe 10 mama yayi yaliyema alabola ne khala mpungusire khu tsisendi sasa khole khore khuitsa kati lo mukhana ubuli tsingombe 8 tse ne 20 mama yayi yabola nga tsibetse ngombe 8 lakini tsibetse 10 kho sasa khora kati khotso khole khore khola rulitsira khu moya ingombe ndala tsibetse ngombe 7 na mukhana khola meteo lo moya yenyingi 10,000 khomete tsibetse 15,000 akaba sasa bakhulisana tsingombe 7 ne 15,000 yani kama munyiba biri muulisananga bapungusa khuyo khandi bapungusa khuyo yani mbwimbo bolanga khale mukhana ne moya ine bikhala babola ndi bukhwe khola ronga bukho fulani basa khulubita tsa go sangamo lakini manyisa sa ka khole ga kwerisa eno nonundi ka kalokhana shikalina ka khole ga tawe shikira mbonyeshe mwibuli amenyalo la naso menya mwana wanje mukhana na university mu tshiringi zinyeshi bakazasenya abe khumesa khulonda khana khumasomo kana musominya nebala nyola ikasi faita ne zizenje wanga moyayi
enze mwibuli nakhonya khutsa shindu shiti khuno bulayi abundu bukhuya ambe bukhui buchericheri bonyera khukhola manya khungalishira khu sande khulisomenyere namusomenya neshijiranga lwene ulu unyola bibuli ubolibu mwana wanje uyu mulambatsa 1200 nezi ng'ombe 20 akababza kariyo nomba bapungusa khushindu kidogo ani technology yale remo khobakana kina abola khale yibuitsatsa ngono wanyola mwana utse muwenyu mwikhale khumesinyu munzu mwenyu urebera mukhana wawonde muyanza wanje uliye matsianga abola kabolanga aloba sakholo na bitsanga abasangamo lakini saino bana .com ai isana shibala shako shende shibala she nyambe mboy musaza wala lazima ukhala khomesa kile mundu abeza yasominya which is very true mundu abeza yasominya mwana amanya khanwa tsitsanga atsa khwera abukhonye uyate khende nangwa kholesha hena akhwitsa sabo ndo khobola sasa mwakhaira na sasa mupanga chinche balanga nga harusi kholono munhu wa khoba kentsu lokhoshira khotsa kho harusi ando kwanya khondo liomba khasasa jira ka mola ba khonze ende nangwa babonye babola nde lasima mundu mwene inzu akhole ebeza iribo hana khobololi khobaluya sobere numbere mwakhahira na muyayi yalenge ni nzango yabalanga isimba enzi yeyo khuranga nalwo mbeze mwakhahira na sasa kabita muruli musimba ene mumbashe enzi yenyu sasa murikandanga material kokhumbakha nikakhati yala mukhana yarumo ngo engo wabo atsiale ringokho yabira khobaranje lyombakha liyinzo na sana sana yene yakholekhanga mulibimba sasa ikulu lwene lukhurumishira mbati khale shele shibembe khulitu khuli khubimba shisule ingokho yale paka mushera mukhana atsi khurulitsa iwabo na ingokho yokhuranga khwirwa ne baye babwina shijira mwima kwa bakhulu mulayi nobere nwenya khumbakha inzu mwenya khumenya mu khusiyo babesirani baka usundulishe sai wakhaba ingokho itaywa imuchi amwire itayo imuchi amwire abasale khumuranje khoyeba mina khumuranje khumbakha inzu lombane mwakhakula ni akhatukha ikulu sasa mwakharanga khubimba khurakhulisha balanga litiko lwene ulo khubola ni irich nimurakho ikofia eyo paka mukhana atsingo abaroliyo n'ingokho etaywa yamwira lomureza kho ikofia nyene khande khuramu lito li khorangira manya bola mwana khana no mukhali obetsa ne okenya bana retsa mulito li khoranga go balomba tsenzo tsenani tsenzo tsa tsematoi yani ndio kali lwa yibu uiri mukhana maumbashira yenzu lito ili khuranga hamulianga ne witsa khurunga mwene undo mundu shanyala khurunga ta undo muniza khurunga shele menya munzu mwene mutawe anyala khurula muza kafula yani mulatuka za mushikhakhale mulekhane nomwakhana murio nembera mukhana unde ndende right ukhwetsa naye munzu mwene muno khandi sasa kanyanzi ni pangi khabenzo yende ena mujiro kubula hotawe shikiro oyo no mucheni mayenze khone yoyo ni ba mumbakha noyo mawe uruli mutsere no munjiriza mumakosa kabulata ena makosa ka khota ne nabe yaro lone ya khotsa nabere ni ya khotsa loledwa khale yale room indala lakini nonde mundu nombakha yenze ni room mayetsa baka khobere nende abalanga I bedroom kwa mfano kwa mfano kwanjenze mwene yenzi iye ne amushere wanje muhenda yakhoza yakhole khole naye lwana ira mushere wanje wakhabere kwanza lwana raza mushere wanje bamenya banze kizashi nakala kho mu bedroom mwene muta najenge bedroom ni ndio mwimo kubuliye kukholekhanga sababu nuko mu bedroom mwemolemu khali ni shiteli ne bukono bwo mwarumishiranga khali kibemerenje tine nibindi bene byosolekhanga shokala khwa khotawo mpaka khali tsingubu litukhulia khutsi tsingubu tsyo linatso tsiosi bene biraro shinashosi ola khulanga uhatsa undu mundu nomba usambe khui room ya kholemo na bedroom na rulamo yale yabakeni sasa na yana mena tsiamu malwa na hira mukoko wanje na khola biti sasa na lona mumba shireye ni ndio bakholanga go se go tserela go hentsa go magoba ke mero ga tshentso a bolanga no ata e khitsa makala ga moshero ya tsia o nyela go lera mo ntse mano lakini no bulei o hentsa go at least go moshero go rumo yende ne bene re mo ne pola mo bas manyana ga go tsera tsala mo ara ha le pueru mo nyimo tserela go menya mo shipang go le mogola motsa go lo Christopher go tserelang go lo mo go ba kene ke mero go ka nde nango ne nyamanya go le entse
muyai maybe nze mushere ndukhuti nduliyo mushere wanje ari kale mu family yeru nomba mu luye lweru bino kenya bana kalushitsa mushere niba bantu mundanya khuyema khukalushitsa khurula khumukhulu musatsa ne yakhutsanga mundu wakalushitsa mukhali wewe yalenja mwaba wewe yana mwaba ni brother wewe ne walenje nende haji yokhukalushitsa na lwalelwa khale bakhola shindu shere khuberi fani inyinga lwa ibukhutsi nuli khushisero moyayi wenyu wenya khukalushitsa mukoko wowo yaliranga bandu ne bagenda halwonye nani likoti arulokho abora mukoko wo mukhwesi mbeshera likoti iliyaho sungira yaho oyo nabukuli likoti enele yasunga munzu mwenomo yaho bandu bosi bayanzaza bamanya uhujirira oyo uhujirira mukhwesi oyo noza khumukalushitsa na niyambakhananga wamuhetsa masio balikoti enele akhale bandu bamukaya ahujirira ibeta wakhuwambakhane akhanda baranje khanda khabonde asasa hena undi khandi lwani izi nizi nimwakhawulishana ala khuyinjiriza mwakhupokeye munzu amuranje khumenya khole mundu khanashe tukhisera nashiri khushisene lo bakhola bariyo ne balira yani khulikoti tsa lakini numwamba mukhali ne yamwambakhananga abamukaya na niyakha bakhamukaya bariyo sasa balatuliya mpaka lwene barre ne bakhara khale bakhulu bene bamureba bza khuba khuosi boya ba ulakhubi khwenya lindi inzu yomo yayi wabo khukapitanga niba mukoko washiri nende mushibere shikhuikhula yabuboranga ne baborre baadaye nundi natinyi kholo khali yiyema bza fulani no enze khunyira khulisana lakini fulani ta ne makhoba kerika kwa mfano ensasa enze khulwande nde ne ukanya bene mbe kanya bene mbera mukhali wabi no kanya mukhali binabe na yera mukhali wanje ne shirenze mubonye bona nde muti nde muhendra kulenze ne khotsa kwa mfano isayeno mwana weru anonda nomba mwana weru ali nyume bino kanya bene abukula mukhali wanje niba shindu mashoka lusa mukhali nyala khosheraho muliranga khale yalenge ibinu khutsi moyayi wenyu uli nyuma khwibe naye wabukulanga mukoko wowo na with the time makhuba kameka chenga lero nunde unyola moyayi wenyu muhinda ne abukule yani shindu sheme shitsa benya ndoko khunyola mundu muhinda ukalushi muyenzi mukhali usheri mwana sasa makhuba kana kaya mehekario lakini wala isayano kakholeshe either way etapo khota itapu ibolo itapo bora tsana mukhosi bora mukhosi na neba mukhosi yabo la hango musi ala wo yahujirwangwa mwana wa khotsa wowo nomba mwana wa senge wo na khali no mukhali no khana no mukhali wa leyo ni itsi hango yahujirwangwa ne bawulisana mukoko yanyira khumukalishitsa wa lero khole khumeko yakade nemerokha chebaluya monyo yalo molomanga nali mwisukha bisukha bosi nenda bida go bosi bendi byabo la yebe byapola yatsa motse khola tsene tseno mbalu ya bosi mimi ke sobiranga kibere mbalu ya bosi kira na kendi khumutsimbia khutsia mbanyole balakoli bandi bena bakaribu mwima kweru nomulala ya nono khwakheka khulonda nende khoboko mukhali nende inzu abolanga ibonya khukaluhitsa mukhana nomba mukhali umuyayi wenyu wa nishwala wala mushiene wala shaya khemboye kosi kario nokhobolla tibe khoshipindi shire merokha cheboluya kholi mu studio nomba kholi hango hamusa kholo Christopher Mohoto bolla mundu enya khonyola anya khonyola ri mundu ne enya khonyola shinde khumutandao tanabtsande ni simu 0723 63 62 56 na niyenyi mapu yokhumutushitsa arebebu nyanga wabalanga ibutsunga iranda mu area ya Shinyalu sub county niyakhatukha ena arebe mundu nyanga village ya Kongoli natukha village ya Kongoli ile nareba mundu wosi alamulera hango hanje uro muno hosi hoba nosire noshira subscribe khubula TV so sabanga subscribe khubula TV
go YouTube subscribe o nyola go like page rwende ile page ya Bolala TV go Bolala TV shipindi shere meroga tshebolo ya ona bana kendanga mo Kenya namba ibulo namba Kenya tawe ibulo namba o sene go le ranga meloga tshetse golo tse gane go bana be ro ba balanga.com aba ndenango ba nyole buyangu bo go lola mo go ba kenaka magande ba manye ba nyela go ba tshendanga ba rina mo shebala mo go nambola abole buli losi ola mo nda khaleshe mo nda bera kidogo tsere tshena ba siumanga yani balona abendeni vitisana shebanyana go ba balonda tawe go rula mo area ye Shinyalo e Botsonga le re yanje ni Jesse Tetei.